Football Titi part zanga som parukna ngai thavele don ta ila part zanga som pangana a kan soi damlai reng anlo sun tak petko gansef khan thuthar nei vele ta in ti hian a soya mimal thila ti tur poimo ka nei awangin match khel nu minute som vel thleng khan ka khotla ya kar ka khallai khan ka phone aringun lebok ti chuan kanin kota kar ka da fela kan in tuala ka kal phei chu kan puin trap chungin min lo lom chiam maya alom lu tu kha ari chul mayani kei khan ka hrethiam lo leya ma se ka thian dang pani te khan thil om zia min hrila damlai renga lowin sun kha chu amide adang khop mai ati ani ani hi Bulgarian top league khel club Arda player lui ania Arda hian match an khel dona am player lui hi aboral ti thu dongin chopchil takin match an khel dona sun na hun khelmola minute khat ngoi renga dingin an manga ma se an suna hi alo thireng reng si lova thil omdan an hriat chian nuwa club lamin ngai dam dil na thu chuwa siamin club president meu poin Petkov nena hian phone call mangin ngai dam adil thap ane thia an ngai Petkov hian asoi belna khatiang din hmuna om kha alom om lo leya ma se atopa ero athalamin thil ain hera athale veke atiani mani chana da ta ila Bulgaria rama league sang bera ama thimia si lovin an lo sun ania India rama Indian Super League vela hian thimia si lovin lowin sun ta sela English Premier League anga te rampum athang chuak don chiang sa chutiang level dai chuani ram khata state pakhat in elna angkha ani lova rampum huap in elna sang bera he thil hi athlengani tuna Juventus kai hroi tu Thiago Motta hian Bologna a kai hroi lai khan tuna Manchester United forward nita Joshua Zirkzee hi a kai hroi thina khati lai khan an tho ho na a thain tima po na satakin maso na an thlena khati lai khan Motta hian Zirkzee hi ada sang man hle nge Joshua Zirkzee hian a idol chu Zlatan Ibrahimovic le Gabriel Batistuta player ro pui chungchuang pahnih te hi an ni thu soima sela ni tin maya achetla ka mu hian Ronaldinho kha min ti hre chuak thin Ronaldinho Barcelona a ka khel pui thin ngei mai kha tin Thiago Motta hian Joshua Zirkzee a hian Ronaldinho lim thla a mu thina chu kumliam ta kumsani somni palia khana ne ti chuan hun tle makala Zirkzee hian United apanta ania United a Zirkzee a hian Ronaldinho lim thla om ang chu kan mu em mania chanchi in chan sak theilo ani ome Chelsea legend Frank Lampard hian Chelsea ta na khel nuwa Manchester City kor a havele zokani kha wang khan City a player langsar tak a khel pui mana ani hian a khel pui to te zinga mi Aguero le Drogba te chungchang ti hian a soita boka Aguero kha a huna tak thau thina nia ma se thil reng kha urlok chiam anei lem lova veitlut lungkham em ang chi kha anei ngai lem lo hadam takin ngai thatakin a om maya training te kha minute nga velin atlai tlang pui coach te khan atlai awangin a fain tur thu an hril poin Aguero khachuan ole harsan na aom hleinem kar top lo nga kula hat-trick ka siamanga ti chuan kan vain kan hlim tlang le vek mayang ati mai zela player ro pui tak ka khel pui nual towa chungte awang chuan van nei po ka intia Didier Drogba chungchang te kha kan soiber atling thina achan chu ani kha striker complete engkim pe thei tu che chutiang khopa player ro pui chuania ma se goal scorer big hlia goal khung thiam big ngor kan soidon chuan Sergio Aguero hi ka khelpui to zonga a thaberani ati Frank Lampard hian Drogba kha striker complete engkima thatluan tling tima sela goal khung lama hi chuan Aguero ada sang jok ve tlat German player ro pui zinga soini reng to tur khovel huwa poa a thaber te zinga soi thin in khel chawsanta Toni Kroos hian Real Madrid tan a khel ma Bayern tan a khelaya athil ton ani man chuan omlo ati ber chungchang na soya kumsang ni som pahni khan Bayern Munich khelmual Allianz Arena a Champions League final match khelania chumi tum chuan mual nei tu Bayern Munich le khatilaya English team Chelsea te kha anin machona Toni Kroos po hi Bayern tana bultan tu zinga telin he match hian goal alu theilok lo nuin hun top lam minute songret pathumna Thomas Muller chuan Bayern tan ma hroina goal khunga hun tlem le to ma sela
Chelsea hian mini somret pariat na Didier Drogba mangin an sut ve le extra time an thlen pha ma se goal alu bel lova tichuan penalty shootout an thlenga Bayern lama Bastian Schweinsteiger le Olis Stekhan pet goal talovin Chelsea lama 1 mata na pet goal lo boka ma se Blue Sea goal thumin penalty shootout ta hian Vaney Zoka an tanga Chelsea hian Bayern Munich khelmola Bayern ngei mai nein Champions League no moi an choita ani Bayern tan khan anadon leya antana club level in elna sang ber Champions League ka ngat an khelmola le ngal final match a ma an hroi masak nuin atlom zoka an tanga kha ayana kha antan thil dang awm big om love Toni Kroos po hian alana leya chu chuan akhosak phung po atiboina sa hle ama nge hian soin kha thil thlenga wang khan kan natlang leya keipoin zu ka in ngek maya ka ruilu tu khan emergency doctor ka call mia bok khatianga ka chen na chan khachu khamizana hreom ka ti lutuk na sut kian theina tur kong om chuna ka ngai wanga ni kanupuin min hril po kha kala hrengreng emergency doctor hi irui lutuk ka wang main I ko ngot turani lo min tia ma se ke khachuan achin felna kong dang ka nei si lovani khati lai khan ka thil ton khan min ti hreom hleya thil akal thalo tial tabok si nen khan emergency doctor kha keima nge in ka ko ta top mayani ati Toni Kroos padam dap mai kul reng mai tia soithin eng levela po chi ai ngai lova soithin meu po hian khamichuma an tlom na khachu adong song thiam lo hleya khamichum kha animan to zonga duom lo ber chuan om lo ber ti hialin asoyani tuna English Premier League khelmek player zinga hian tu tenge hein elna English Premier League ka hian goal somnga khung tlinga assist po somnga nei tling kan ti chuan chutiang me lungphun to chu player pariat an om meka English Premier League khelmek zinga kan ti kha chu wangin sang hlui ho ahwam tel lawani tuna khelmek zinga hian chuting anga goal somnga khung tlinga assist po somnga nei tling te chu Bruno Fernandes ani hian match za somret pasaria tangin goal contribution za som pahnia neya goal somruk pahni khongin assist somnga aneyani Bruno hian tunhaya assist anei le ta ka wangin English Premier League ka hian goal somnga nei tling assist po somnga nei tling zinga a in tat lut ve leya hetiang me lungphun nung ber hi ani tari ani Ashley Young Manchester United player lui po hian match zali somsari pariat English Premier League ka khelin goal somnga le assist somsari pali neya goal contribution hi za somni pali aneyani ani hi tuna hian Everton ta na khelmek Tottenham player lui tuna Manchester United ta na khelmek Christian Eriksen po hian English Premier League ka match zathum pathum khelin goal somnga pali le assist somsari pasari aneya goal contribution za somthum pakhat anei James Milner po hian match zaruk somthum pasari te meu English Premier League ka khela goal somnga panga khungin assist somret pakwa neya Manchester City Liverpool Newcastle tante po lo khel to James Milner hian match zaruk somthum pasari atangin goal contribution za somli pali aneyani Raheem Sterling po hian match zathum somkwa pakhata khela goal za somni pathum khungin assist somruk pali aneya goal contribution hi za somret pasari anei tling der to Kevin De Bruyne Manchester City thiampui pa po hian English Premier League ka match zani somret khelin goal contribution za somret pariat aneya heta hian goal somsari khungin assist za som pariat aneyani Asian player chuan Son Heung-min po hian match zathum somni pakwa khelin goal za somni pasari le assist somsari pakhata neya goal contribution za somkwa pariat lai anei Mohamed Salah hian nei tam berin match zani somkwa pahni khelin goal za somret palia khunga assist somret paruk nei tel bokin ani hian match zani somkwa pahni atangin goal contribution zani somsari te meu anei tling Salah hi English Premier League khelmek zinga hein elna a hetiang lama su nu nei thaber ani meka adot tu chu Asian player chuan om tak Son Heung-min hi ani Carabao Cup Newcastle champion puitu kumtam ral nuwa Newcastle champion no moi anchoi le masak ber roi thleng tu Eddie Howe hi England a Amersam huna piang ania ain khelaya center back a khel thin niin England ram achua san mi lo thunga kumsang khazakwa somkwa palia tanga sangni pasari thleng khan senior level football khelin ain zir chuana Bournemouth ta bulatana Portsmouth le Swindon Town na te khel le man boka
tichuan achor chhuana Bournemouth ta vek ahun top amangani in khel achol san ma deuh hian ahun hnung lam thlasari chung chu in khel pa in Bournemouth ta eu team akai hruaya coaching lam akal pui tran der to in khel achol san hnuah chunjom zelin kumsang ni pariat thleng khan eu team akai hruaya ni ani hian in khel achol san na chan ber chu akhup hliam adam that lei thei lo wangani ya kumsom thum atlin kuma cholin atum aya ma in coaching lampo alu chilpha eu team akai hruaya ache thada wangin Bournemouth hian senior team kai hruai turin an duwa kumsang ni pariat kum top lama mo phurna pe in heti lai senior team akai hruai tir hian Bournemouth hian English Premier League chu soilo English Football a 4th Tier League an khel meka chuta po table among ber dot tua an la om zui khati lai khan Bournemouth hi kalzel theilowa ti to mai tur din mun nai man takan nia sumle paya an din mun a chia an malam hun a thim hle club ti to ma bak thei reng an nia chutiang kara chon Eddie Howe hian coaching staff mumal takpo nei theilovin team akai hruai roi maya club lamin na thok tu an ruai tam theilowa sum an nei lo wangani player zir chiang tu scout te po an nei lo le zela chu wangin mani deuh chawin Eddie Howe hian team a hruala ama poisa manga physiotherapist aroi tumte omin player in hliam enkol na tura ama sum asen te po atam hle chutiang in dai lo lutuk na kara chuan team khai chua atuma ana kha a haw tak ti pialam dayani ti chuan munmu po tua thaman lo khopin football coach ni chung sia khovela in elna langsar tak tak te po en man manglek lovin azong zong lanin Bournemouth ta na thoka andin mun kha khir khan le ma sela mangai tu dik Eddie Howe an ruai hi Bournemouth hian anti sual lo hle ani hian kumsang ni som pakhat thleng khana kai hruaya annuwa Burnley kai hruai vele zok ma sela kumsang ni som pahnia tanga sang ni som ni thlengin Bournemouth hi kai hruai non le ain zir chhuana le a professional career a ahun tam bera manna Bournemouth hi 4th Tier League atangin English Premier League khel turin ain pet kai puya Bournemouth khai chuak tu din thar le tu ni in thleng sang man le ma sela English Premier League atangin an relegate le tathung Bournemouth nen po hian in thren zui lein kum khat le thlathum chuang hret a chola heti chung hian na satakin ain zira tichon kumsang ni somni pakhata Newcastle hi kai hruain tun thleng hian akai hruai ta zela Newcastle hi relegation zone vela talboina sathin khan nia ma se Eddie Howe hian akhai chuaka team khong ber te zinga langkain relegation battle team atangin Champions League khel phak team a langkaya tual chungin elna kumsom sari chunga champion no moi an choi masak ber a thlen pui zui le tabok Eddie Howe hian Carabao Cup a choi hi a coaching career a top level club te telna in elna a champion no moi a choi masak ber ania hetiang thleng tur hian akong athui ve hle tuna hian kumsom li pasari mi ania no moi dang choi bel zel theidon takmo Crystal Palace Sporting Director Dougie Freedman chuan sum tapna lam Saudi Arabia apan vele don ni in alanga Crystal Palace tana khel thin player ani hnuwa he club team manager ni zuile chumi zoa an Sporting Director ni tamek hian Saudi Arabia a Diria Company head of sport mo phurna changtura somna adonga Saudi Second Division League khel club nei tu company hian an football club din tharan tumna konga Crystal Palace thuak bur hi beisena sang tak nen hlo tam tak pekin huamin an mina ziakin in remna lada lo ma sela athupungin anin rem to ani hi Crystal Palace a Michael Olise te Eze te Magehi te Adam Horton le Dean Henderson te la lu tu ania team thuam chakna konga a tho hlok hle hei wang hian Palestine chuan chana lian tak atling don ani Liverpool defender thin Scottish international player Louis Kumsomruk pakomi Alan Hansen chuan MBE choi moina adong vele ta ani hi ain khelain defender thin ania Liverpool a hin kumsom pali zet hun mangin sangkha zakwa somsari somriat chawa Liverpool player tangkai ania Liverpool a hian first division champion no moi ringot po tumriat la choi manin European Cup no moi Champions League ti tak hi tumthuma choi mana FA Cup no moi po tumthuma choi man bok Liverpool a hian hlotlina ro pui taka changa in khel achol san hnuwa hian pandit na thokin BBC Match of the Day pandit mo phurna achanga he na hi sangkha zakwa sumko pahnia changa sangni sompali thleng khan athokani ani hi tuna hin kumsomruk pakomi ni ve toin nikum ni puilai khan a hrisel na thalovin
hospital admit ngai khopin adam lova ma se kar ni nuwa in lama in kol sunjom turina chuak le theya tun thleng hian in social na nei talovin risel takin aum chunjom ta ani han senan choi moina adon MBE hi British sarkarina choi moina sang apek thina niya alam pum chu member of the order of British Empire ani hei hi lotlin na chuan om tak changtu te hne na pek thina niya charity lama ti tha te arts le science lama lotling tele organization lamkal tlanga Anton Clark thil tha le chuan om ti thin te public service lama tholok te broadcasting lam chenin chungmi te thleng chuan an huam tir veka a huam chin hi azaw le Liverpool defender thin po hian football le broadcasting lama ati that chorin MBE choi moina hi adongani footballer anin khelaya thale mingthang tak tak te hi coaching lama anro pui zui vek lova anro pui lo jok tlang pui emoni ti tur anima jok anin khelaya langsar po takni phak lem lo te hi coaching lama hian an hlotling tam jok ni in alanga in khel thiam team khai pa ni thei hial te coaching lama an hlo cham laya team khai pa ni pha ngai reng lo te coaching lama an hlotling tam si hi thilmak ve tak ani ome ma se Felipe Luis Brazilian defender thin ahun laya Atletico Madrid riat lo ber Chelsea ate po khel to hi chu player le coach angin ache thaviau maya in khel achol san nuwa po alak tlak zui nek ri ani hian kumsa ni somni pali ni kummai khan in khel achol sana Brazil club Flamengo tangin achola achol ma deuh thlanga vela tangin in khel pa in Flamengo wa hian under 17 team akai hruai tela thalin nuwa under 20 team akai hruai leya under 20 team hi thathum vel akai hruai nuin senior team akai hruai tana Flamengo hian coaching lama atheina sang takhian muchianga an ringama mo phorna sang jok pein senior team meu enkol turin an ruai ta a anti sual lo hlebok Flamengo hi match somni paruka akai hruai towa tum som pakwa chakpuin tum ruk ro an neya tum khat chau an natlom hun rei lo te chau lamang chung sin Copa do Brasil a champion puya Super Copa do Brasil a champion pui le boka Campeonato Carioca a champion pui bok Flamengo under 20 le under 17 team te kha hun rei lo te chungin no moya choi pui man ve boka chu wangin Felipe Luisien a coaching career a H level team akai hruai tenen telvekin kum khat le ni som pare chau hun lamang ma sela champion no moi panga lai a choi tling der towa team akai hruai piang under 17 ani emo under 20 ani emo senior team po ni sela champion no moi a choi pui zelani a che that ema wang hian Copa do Brasil a pheichuan head coach thabera an thlangani Felipe Luis in khelaya left back rum tak Atletico game room tak nena in mil thin kha niya tuna hin kum somthum pakomi chawala niya amalam hun a eng le European football a po team langsar jok ten anlak luwat be seila he Brazilian coach thang duang hian ramrau puizok achuang kai theidon ti hi zo na mai lanima sela achuan kai thei be seina asang le Manchester United chuan ni pui transfer kongka hontur an urlok zela tuna hian am player nei mek zinga Christian Eriksen chu an chhuat tir tur zinga an tel chiang to ni in tarlan ani kumsa ni somni panhi ni puilaya an lak lu Dennis playmaker kum samthum pathum mi hian United a hian season kalmek thleng chau contract anei towa hei hi mangzawin free transfer in achuak don club lamin contract zia tharpuyan tum to lova ama Eriksen po hian soin tuna hian club lama tangin engma thu thar kala threlova chu wangin a mor kan bok don te po anima na keima hi chu thil thar ma chon turin ka in buat saya chuta chuan ka thaviau ri boke khoya nge ni yang ti lama ero thutlung na kala siam lo thung inglana chamje lam hi ka ngai tu na lua lian tu ani lova USA a po ka kaldon lova mun hlalu tuka kalkatum lem lo Europa hian cham ka duwa ma se tuna hi chuan kan ram Denmark a kier turin alama ka ti thung kumtlem te thataka man tur lanei ni in ka in sia atiani Eriksen hian United chua san ain pe thokhat tia chianga United atanga chuak tur chianga ngai ani mek Arsenal in player poimo Bukayo Saka hi thlun nge zealand tuma contract thar je pui tumin andor don ti tarlanani kumsom ni pathumi English forward nge tak hian Arsenal a kumni dai contract alaneya kumsani somni pasari ni pui huna a contract nei mek hi amang zawang a khelna Arsenal hian hun rezok dai contract pe kan duwa sal tumna an nei lova team khai pa ni zel turin an du zok ani
sakahin kumsan hi somni pahnia contract azia khan season khata palmak te doi som aya niam lo lo turin thu athung ni in ngai ania chu aya sang chu contract thar tura hian si mu ani ngei arin ombok tuna Arsenal player poimo zingami William Saliba le Gabriel te po hi kumsan hi somni pasari thleng dai contract nei an nia Leandro Trossard hi kumsan hi somni paruka contract mangzau tur ni in Thomas Partey le Jorginho te phei hi chu season kalmek khengchau contract nei an nia chu wangin Arsenal hin am player poimo te thlun nge konga ma an lakvat atul dona Thomas Partey le Jorginho te hi chuatir an hre lawani poin midang hi chu hral ain chel antan afin thlak jok poin arin omani transfer thule ngai thak chun zom ta ila dasanin tar langin Real Madrid chun kumsom pokomi Bournemouth na tangkai tak din high sen defender thang duang hi nipui transfer kongka hon huna laklu antum Talksport in tar langin Bournemouth hian Republic of Ireland goalkeeper Liverpool la second choice goalkeeper ni mek bok Kwahim Kelehar kumsom hi parukmi hi laklu tumin tran an lamek Give Me Sport in tar langin Saudi club Al Nassr chuan Arsenal Brazilian center back kumsom hi pasari mi Gabriel hi nipui transfer kongka hon huna laklu antum don Give Me Sport back in tar langin Newcastle United in an Swedish striker Alexander Isak kumsom hi pangami hi contract harjia pui nge yan tuma tuna ahlo hi aleta punsak anin huam pokani Italian chanchin buten tar langin Napoli chuan Danish striker Rasmus Højlund chu nipui transfer kongka hon huna United atangin laklu antum dona Manchester United hian amanatan pan makta doi somnga an beiseya hetiang zat hian Napoli in laklu antum lo thung Mirrorin tar langin Napoli Nigerian striker kumsom hi parukmi tuna lona Galatasaray an kheltir mek Victor Osimhen hi Rasmus Højlund an laklu theina tura man tangkai an tumani Ainiu sintar langin Chelsea chun Manchester United atanga lona an ho Jadon Sancho chu angheta laklu tumna an nei lova a club nget jok United a hian Sancho hi kirtir le an du ani team talk in tar langin Wolverhampton player poimo Brazilian forward kumsom ni pangami Matheus Cunha hi Arsenal in laklu an tum meka ani hian release clause le chua theina pan maktare somruk pani point panga anei ani Football Insider in tar langin French midfielder kumsom ni pani mi Eduardo Camavinga chuan Real Madrid chua sana Manchester City pana hre lova Real Madrid a hian mun nget achang don lawani chuan chawna thar ma chon ain pe ani Give Me Sport in tar langin Unai Emery Aston Villa kai hruai tu chuan kumsom ni pakomi PSG atanga lona an ho mek Marco Asensio hi angheta le ngei atum Football Insider in tar langin Arsenal chuan Bayern Munich atangin German forward Leroy Sané laklu antuma mimal thila po inremna lam an hnai pui zela ani hi free transfer a laklu thei tur zinga tuna hian aw mek ani Florian Plettenberg in tar langin Manchester United English midfielder thang duang kumsom pakomi Kobe Mainu chu nipui transfer kongka hon huna hian hral zinga atelarin om hleya United hian team din tharna tura sum siam nan man tangkai antumani Mirrorin tar langin Portuguese midfielder kumsom thummi Bernardo Silva chuan a khelmek na Manchester City a hian acham zui zel thei ain beiseya club dang pan tumna anei lem lavani team talk in tar langin Tottenham chuan Inter Miami player thang duang kumsom ni mi Benjamin Kremasi chu laklu antum chunzom zela Tottenham baka hian European club dang engemaw zatin Kremasi hi an beisei mek bok Fabrizio Romano tarlandanin Barcelona chuan Ansu Fati nipui transfer kongka hon huna hral ngei antuma kumsom ni pani mi Spanish forward hi an club malam hun ruahmanna an tel to lavani team talk in tar langin Manchester United le English club dang engemaw zatin Jude Bellingham a unau pa tuna Sunderland tana khelme kumsom pakomi Job Bellingham hi laklu antuma an zui mek tun hai chho chu club level football lam an chol deuh thupa chu wangin in khel result lam soitura ommeu lova ram lam international match lam ero aum tan le don thunga zanina po hian dar ko le chan veya FIFA World Cup qualifying round khelin Central African Republic le Madagascar anin ma chondona Eswatini le Cameroon in ma chondon bokin Liberia le Tunisia in ma chondon boka international friendly match ha vointlai dar nga le chan veya Hong Kong le Macau in ma chonin daruka Vietnam le Cambodia in ma chonanga dar saria India in Maldives ma chonin
dar som le chan ve a Russia le Grenada te anin ma chon don bok ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu ni le phot ro se